Opština na ivici Srbije, Bosilegrad, daleko od putnih pravaca, daleko od većih gradova, šume, planine i zabačena sela, siromaštvo, problema koliko hoćete. Ali problemi sa jedne strane, a sa druge predsjednik opštine. Na 3 lokacije 3 velike brige. U jednom selu nema puta, u drugom nema vode, u trećem jedini spas je nova kuća iz temelja. Predsjednik ne daje precizan rok. Nije rekao sve ja mogu, rekao je moguće. Uz podršku svih u opštini, uz donatore i ako Bog da, ali i neće biti prvi put. Da poradimo na dozvolu, na projekat. Pokazalo se na kraju ima u ovom kraju ljudi od volje. Ima ideja, ima majstora, zanatlija, umetnika, ima ovde duše, a bit će ovde i života.